بارێزان هەر وەکو بەم شێوازەی هەڵبژاردننی قوتابیان لە باخچەی ناوان هەڵبژاردنەکە لە ڕێی سیستەمی پەروەردەوە دەبێت و هەر قوتابیەک کە توانە بوو حەقی ئەوەی پێ دەدرێت کە کورسیەک پاشە خۆی بەر ئەو بکەوێت. ئێمە 50 کورسیمان هەیە بۆ قوتابیان و 10 گێلەکیش هەڵدەبژێردرێت. اینجا و ئەوانەی بەخەتیاوەریان دەبێت هیوای سەرکەوتن لەگەڵ ئێمەیان بۆ دەخوازی ناوانی تریش تەمەەن درێژ بن و لە شوێنی تر ئینشاڵڵا سەرکەوت دەبن. زۆر سوپاس. ئێستا جەشنێک بە پیرۆکەشێک بۆ قوتابیانی کۆمەڵگەی بەڕێوەبەری بازاڕی دەبێت. هەر قوتابێک کە دەرچوون ناوەکەی پێدرا بەشی خوارەوە وەکو معلومات. ئێستا یەکەم پیرۆکەشێک بۆ قوتابی بۆ کۆمەڵگەی بەڕێوەبەری بازاڕی دەبێت دەست پێ دەکەین. فیروز القطابی نیر حسین احمد رزمندی یکم فیروز القطابی نیر حسین احمد. قوتابی دوم فیروز القطابی میلیانا موفق شریف. قوتابی رزمند میلینا موفق شریف. فیروز القطابی ریوان اشتوا حسین. رزبندی سے قطابی ریوان اشتوا حسین. فیروز القطابی کاوه راستی یوسف. قطابی رزبندی چار کاوه راستی یوسف. فیروز القطابی ئەوانە دوانەیە چونکە مەریەم ئەسامە حەسەن. قوتابی کە لەگە خۆی دەبە ماری ئەسامە حەسەن. رزبندی 5 و 6 قوتابی مەریەم ئەسامە حەسەن ماری ئەسامە حەسەن.
الخطابي محمد سيوان زرار. رئيس بندي حافظ الخطابي محمد سيوان زرار. فیروز الخطابی شاه بارزان صاحب. رئیس بندی عشق خطابی شاه بارزان صاحب. فیروز الخطابی محمد عبد المناف فتاح. رئیس بندی نو خطابی محمد عبد المناف فتاح. فیروز فیروز الخطابی آنیا احمد محمد. رئیس بندی دا خطابی آنیا احمد محمد. فیروز الخطابی مصطفى بارزان حمد امین. رئیس بندی 11 خطابی مصطفى بارزان حمد امین. فیروز الخطابی رینوار نجم الدین شاکر. رئیس بندی 12 خطابی رینوار نجم الدین شاکر. فیروز الخطابی هالان ارکان خالد. رئیس بندی 13 خطابی هالان ارکان خالد. فیروز الخطابی محمد ارشد محمد کدو. رئیس بندی 14 خطابی محمد ارشد محمد کدو. فیروز الخطابی ایلی ابراهیم محمد. رئیس بندی 15 خطابی ایلی ابراهیم محمد.
فیروز الاقتابی تولیوان وان باقی رزبندی 17 تولیوان وان باقی فیروز الاقتابی آری بجدار سرباز رزبندی 18 قطابی آری بجدار سرباز محمد فیروز الاقتابی ویا خطاب خورشید رزبندی 19 قطابی ویا خطاب خورشید رزبندی 16 دیوا آشتی جلال رزبندی 17 چولیوان کوان باقی رزبندی 18 آرین بجدار سرباز رزبندی 19 ویا خطاب خورشید فیروز الاقتابی میلا محمد نادر رزبندی 20 قطابی میلا محمد نادر فیروز الاقتابی زمكة زكريا ناصر طاهر خطابي يحيى ناصر طاهر خطابي رزبندي بيشتيه زكريا ناصر طاهر رزبندي بيشتدو يحيى ناصر طاهر
فیروز الأقطابی لیانا محمد کمال رزبندی 23 قطابی لیانا محمد کمال أمجم فيروز الأقطابي نبيل عمر قدر أحمد قطابي بلال عمر خضر قطابي لاوي عمر خضر زمكي سيانة قطابي رزبندي 24 نبيل عمر خضر أحمد رزبندي 25 بلال عمر خضر رزبندي 26 لاوي عمر خضر أمجم فيروز الأقطابي سرو شبان مولوي قطابي تيا شبان مولوي رزبندي 27 قطابي سرو شبان مولوي رزبندي 28 تيا شبان مولوي فيروز الأقطابي ناس محمد شاهو ناس رونزا فيروز الأقطابي رونزا محمد شاهو رزبندي 29 قطابي رونزا محمد شاهو فيروز الأقطابي آدم ميسر چلو رزبندي سي قطابي آدم ميسر چلو فيروز الأقطابي كابار غوبار فقي رزبندي سيوية قطابي كابار غوبار فقي فيروز الأقطابي ميلي دلزار عبد الرحمن قطابي ماهي دلزار عبد الرحمن رزبندي سيودو قطابي ميلي دلزار عبد الرحمن رزبندي سيوسي قطابي ماهي دلزار عبد الرحمن
فیروز الاقتابی جیر رهیر توفیق رئیسبند 34 قطابی جیر رهیر توفیق فیروز الاقتابی محمد رکار عبدالله رئیسبند 35 قطابی محمد رکار عبدالله فیروز الاقتابی بنیامین محمد جلال رئیسبند 36 قطابی بنیامین محمد جلال فیروز الاقتابی شایان طارق عبدالعزیز قطابی رئیسبند 37 شایان طارق عبدالعزیز فیروز الاقتابی آنیا هریم رحمان رئیسبند 38 قطابی آنیا هریم رحمان فیروز الاقتابی آیان عبدالله رشید قطابی رئیسبند 39 آیان عبدالله رشید فیروز الاقتابی سامان علی رئیسبند 40 قطابی سامان علی فیروز الاقتابی آریا هجار ناصر رئیسبند 41 قطابی آریا هجار ناصر
پیروز القطابی ولید هیوانامه ڕێزبەندی چلودو قوتابی ولید هیوانامه پیروز القطابی آرشا رهید حمد رشید ڕێزبەندی چلوسێ قوتابی آرشا رهید حمد رشید پیروز القطابی نالی بروا کریم ڕێزبەندی چلوچار قوتابی نالی بروا کریم پیروز القطابی هنا هردی رقیب ڕێزبەندی چلوپێنج قوتابی هنا هردی رقیب پیروز القطابی لیبا دابان اکرم ڕێزبەندی چلوشش قوتابی لیبا دابان اکرم پیروز القطابی روبان ڕێبوار نەزمەندی ڕێزبەندی چلوحەفت قوتابی روبان ڕێبوار نەزمەندی پیروز القطابی ایلیا آیات نوزاد ڕێزبەندی چلوهەشت قوتابی ایلیا آیات نوزاد پیروز القطابی محمد یونس کاتب قوتابی ڕێزبەندی چلونۆ محمد یونس کاتب آخر ناوە کە پێشتر مامۆستا باسی کرد 50 کورسیە لە دوای 50 10 کورسی یەکێکمان هەیە تەکمیلەی 50کەی دەکرێت تا 50 تا 60 ئێستا آخر کورسی آخر قوتابی گرتوشی بۆ ڕادەکێشین
يدك ما هي يكم خطابي فيروز الخطابي علي عبد المهيمن يوسف يكم خطابي يدك خطابي علي عبد المهيمن يوسف دوام خطابي يدك داري بجدار عثمان دوام خطابي يدك داري بجدار عثمان سيم خطابي يدك داري بلن قباط سيم خطابي يدك داري بلن قباط شارم خطابي يدك علي عبد الله محمد شارم خطابي يدك علي عبد الله محمد بينجم خطابي يدك ديما ديار جمال بينجم خطابي يدك ديما ديار جمال ششم خطابي يدك راس سيوان محمد ششم خطابي يدك راس سيوان محمد حفتم خطابي يدك جمكة وارو رابر صعب الله هشتم خطابي يدك آدان رابر صعب الله حفتم خطابي يدك وارو رابر صعب الله هشتم خطابي يدك آدان رابر صعب الله دو خطابي يدك بالماوا نويا خطابي يدك حسام رشيد رشدي رمزي علي نويا خطابي يدك حسام رشدي رمزي علي آخر خطابي يدك كتلبشي براجة شبو طاقاني بومالقي
قطابی یەدەک شکات هاوار حەجی دەیەم قطابی یەدەک شکات هاوار حەجی ئەوە هەردە قطابی یەدەکشمان گیربشمان بۆ ڕەشە مەکتەبە دەوی ئینشاءالله لێرە هاتنە کۆتایی ڕانکێشانی گیربشت لە قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەیی بارزانانی نەبن موفق بن ئینشاءالله. ئێستاش مامۆستا شێخ سەعید وتەیەکی هەیە لێ باقی پێشکەش کرد. بێگومان ئەوڕۆکە لەم تیر پشکە ئامادە بوون تیر پشکەکە زۆر بە سەرکەوتووی بە جوانی بە شەفافی بەڕێوەچوو و لە تیر پشکەکە کە زیاتر لە 3000 تەڵەبە منداڵ تەقدیمی کردبوو 50 مەقعد بە تیر پشک هەڵبژێردا و 10 مەقعدیش بە شێوەی یەدەک و کۆمەلگایەکی پەروەردەیی سەرکەوتووە و مناڵەکان متاکد بزانین کە بناغەیەکی جوانی خوێندنیان تێدا ئەبێ و هیوا سەرکەوتنیان بەوەی خوازین و کۆمەلگاکە ئەو ڕۆکە ئەرکەکەی زۆر بە جوانی بەڕێوە برد و ئێمەش وەکو بەربەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر ئامادە بوون لە کاتی ئەنجامدانی تیر پشکەکە و بزانین پرۆسەکە چۆن بەڕێوازی پرۆسەکە بە شێوەیەکی زۆر جوان بوو و دەستخۆشیان لێ یەکەین.